belai kha khamani ko kha samani ko sini kok cuma kumai rok ni langma to abo hayo dora to sini bagai kaham keno ishor rok ya phani ro kiaba salbrum no kumai ken ongkhora nang yaksi yagra bugula posingla yang saimanya dia jagao patimu dia jagao nango aja ma thangai jau am haina thangai kini Dongor TV channel ni anchor news anchor Semoli Jamatia ini accident hai kaisa patimu kalai yakung bisa jaga bolo tung hayo খুব সজাগ রই দङ সেখানে কিনো অনলাইনও bisa সতর্কমা দङাयो বুকানো यogya hui ini yakung obo background fracture angka tabuk bandage rabjak hai ro gosong ya basini obo sini lamani kaisa yakili kebo ba kaza ya am hake malai so tung butuk semolino dati kami basana ni bagi isoni khani diainai tai sini bekhani phan bono ro bo dati ni kami phainai जों बाबा हाय डकुमेन्ट जा कानि बो यार बायजा बो डकुमेन्ट लायजा बोनो केवा वाइसबा बुजागै वाइसबा हनजागै बो खाव कसाताव वाइसबा एक्सिडेंट नै जारसे बसाक डकुमेन्ट हायफोर जों आतुबै तंया बासावै तेरिसा सामुवा ओंखारो अबो सिनि बादजा लुकुरक मै तंनानि बादजा नैनो बोखानो मोथाङै थै थाङो हायबां ताइसा मोथाङै बेलि थाङो हायफोर ताइसा gerak lainnya sedangkan hantinya kok cuma kumenya sambil tangai tawo lukurok zaman sarok dia itu lukuk semoli ni bagai bus kanggo cung sedangai tawo kok cuma kumane bisa di lukurongnya awai mungsi samu terus tawo cung bus kanggo tebo obahai itu dia jarawa log tangai minyo cung lukuk semoli ni jaga bawa kong media program ayo naik sejauh tai ini kenaka menteri Vikas Deborma Sarbo Khaika sini MLA Roji Deborma Sarbo Khaika tai kema organization bo Khaika tai power media program bo Khaika jeung dia yo biri dati no sakka hamung tho apsu ko kini tai kemang kok sai lak am